Keble pi baro syakatup kebor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Rung kedur Mariang jong ke golf course, golfling ha ke postal stamp ke India. Kot ke Rakesh ispas nem ke shnong Mauringkang hathem riboy. Penno jingerap uba Miril Bon ye ke shnong Kamar. Badda ke jingkmen pediang ke sing Kongres yo ba Thailand lingkol. Bad mentangin pa syaki kubor bakang benyak. Kedur beitiang jong ki saudong saukun jong ke golf course leni ke golfling ke lerung ban pinsa nam ha ke postal stamp keri India ha ke katnyau terik ke lalengkot. Keni ke jingrung jong keni ke Jakarta tit ball ha ke postal stamp ke lepin benanam ye ke jing itenat ke jing kot bat ke jing itiang jong ke mariang saudong keni ke Jakarta lekai. Ke Shillong Golf Course belajikot dekat kerteng golfling ke lemi pertayau senem kat pras pak nai pupra ha ke por ba ke Shillong ke dap deki opisar paring bat keri India kadang don ha ke jinglong merau ha ke sensyar jong ke hima bilat. Naduk kete ke por ke golfling ke lelong ke Jakai lek kai be itenat besisha ha ke hima bilat berok ke wei. Da ke jingdon keni ke golf course ke Shillong bat keri Khasi Gentia ke layo ke nam Scotland of the East. Sanjeev Ranjan Chief Postmaster General North East Circle ulalong Kongsan ringkat ke jingadon lang ke Anjali Verma Meghalaya Postal Division Head uba Hector Marwen Director Shillong Golf Course ba Spencer Milim Joint Commissioner Central Customs ban buk ken mau ye ke Shillong Golf Course Postal Stamp hakini kenong ba kipat ba ki bakwa ban pet ye kini ke stamp kila ban nek jingo General Post Office Shillong. Alright. Our beautiful course in this permanent pictorial cancellation. We have a beautiful scenic spot in this and continually because Meghalaya now is becoming a tourist destination, we are growing as a visible tourist destination in this country and many new tourist spots are being discovered. But this is one of the very oldest tourist spot and it is a what you will say, it epitomizes the state of when you say Shillong, when you say golf course, then you associate this golf course with our beautiful state of Meghalaya. We have large number of tourists coming to this to Shillong who invariably make this as one of their stops, and I would like to once again thank our Postmaster General there, the Chief Postmaster General North East Circle, who have brought us on the map of the Indian Post and Telegraph through the pictorial presentation, permanent pictorial cancellation snapshot of our beautiful golf course. I would like to thank all of you again here. Of the society. Notice the sylvan surroundings of Shillong. I, on behalf of Government of India, Department of Post, present this pictorial cancellation to this golf course. This pictorial cancellation image will be preserved in all museums across the country as well as across the globe. This pictorial cancellation image is exhibited in international exhibitions, competitions. Therefore, the importance of this golf course, Shillong, will go a long way. Once again, I feel privileged to be part of this celebration and I dedicate this pictorial cancellation to the state of Meghalaya in particular and in general to the people of Meghalaya state. Thank you. Kedor bar shnong Mauringkang Riboy District ha ke katnyau terik ke lalengkot ke lepenhak perdano ia ke jingra kedap shispa snem leni ke centenary jubilee celebrations jong ke shnong ha pedeng ke jing ipo iping ringkat ke jing shat ke jing lek kai be ke jing kop beper bala pelong neduk ke katsan terik ke lalengkot arjar arpusan. Hakini ke sengi lawan bansaki bat don bentalang do ba Miril Bonds im Emily ke nongpo ke mukongsan ha ke jing don ringkat uba balajit rani MDC ke nongpo ba Lawrence Nongrum, ba Rostin Makri, rang ba shnong ke Mauringkang, ki Hebret, ki Samla, ki Riu rang ba, bat kilong kemi na kini ke shnong. Kinong kren ha kini ke sengi penua ye ke jing lek kemen ke lenyau tang ye ke jing krau jong kini ke shnong, bat ke jing yu i jingai jong kinong yelam shnong ha kini ke shispa senem balala.
Kilaong, kinong syong shnong kamaw ringkang kilong ki beminot bat trish tombha halaki kam ki jam. Kamen sim trish tom kalapelong i kipat ba ki badap babiang kabam kasa bat ki bakemen ha kejing jongki. Ha kini kesengi penkut ya kejing rakhe dap shis pasnem da pelat pat ba ya ketup sa akan mau souvenir jong ka shnong. Kador bar shnong mau ringkang kalapenkut burami kinong ilam shnong ki berim bat la sam kusnam haki kun samla ki belapas ba examination SSLC bat HSSLC bat haki we ki kerdan jing puli. Kinong job ha kejing kop beper ki layo ik buskit sa akan mau ya kejing dap shis pasnem kani ka shnong. Beriu, haji merat, haji mereng, haji lum, kiwa, klem kakateng jongki nyimnang banyak keren. Andre de lomba kakateng jongki nyimnang banyak keren. Tementang ni, aku apa je tu ipe kadogate, kali kadai kesnong maurangkang, Henry, apa perkat ba, kamau rangkang original kamdeng. Kamau rangkang kadon kam jatah sepok kelap senong. Lagam non, 10 kilometer ye dom. Ke kita ki buru ki bacong manchua nang te ki wancane te lawan pur pada keteng mau rongkang. Te hakate ke por bacong snong yang te hakor menandai. Kita ngamut ba kim padon dengan ke penthor ke jaka puta baro khai henry dia be tang ke tagalum. Henry ki chong ki sa ham te raja hakawai ke step ondala bam cha step uway ututuk men ubriu kakateng amtip kakur kajasing amtip namar bamdon bajato henry ka muta ubriu umut benlei sabar ham step te udalo tau mau ngolong upya arliang lagam no prana kendai podi ke jin pya du dang tau ubriu jo iba gitu kla pada blang ki arangkam na Berkemau yang dijingdam siswa senem jongga senong maungkang. Minam la berkelet ia ketemri bohoi ke ke jongi. Nadu na sau kwan sati salamare sati. Na mayong makedo na mini semau bem seseni. Uput usamu bayar jongga temri bohoi. Kabukentut ya ki babun teli kirat ya babun teli ki ilaka ya babun teli ki snong ki bahap hapo ukut usam doka gidan ki snong ki bahap haus sardar kembangan api hang ni haus sardar jo kanong po ilaka gidan ki snong ki rat ki bahap hapo kahima melim gidan ki snong ki rat ki bahap hapo kahima khairin bakum tata di besok kemen galong bakum kisnong hapo katem riboy nilanang yat nilanang kiu nagapor sagapor idon kisnong kibalaken jo palat ye kispa snem idon kisnong kibalaken jo sanpo snem nyau san snem bakum tata katum gejingya jogarta jengi Idan kisnong di baladon bun spak snem. Kamna kenal gijing bomla. Jong gilong din gijong iban bu ia direkod ki babiang gijing thok gijing tar ne ban dokumen gino. Ngim de yo ye kisnem ki batikna. Menno la seng la tung ye kisnong di per. Ne galong ke basro kendat. Bagai sinong mau rengkang hapo karat nong lumdo. Hikan mau buat pirake ya kene ka jingdam sispa snem ka snong ka jumpi ha kene ka snem ba kene ka sini. Kesoban ai kubli kerpang naga benta jom baro kitu ki baladan benta nadu kepor ke belasang. Kumbala akan susu kat kum ka siti ka bapi filato jing tip ki bangi ngelayo. Orang bak senong banengkong bak dakor lundo di entai baklar katung di jengtit di bapi kilai bat kiwi garang bak senong bening layo ban ai memento iki ki belawan ne pak kiri orang bak kilong kubi ki baladan hasenda jonggen ke senong
ban pentikna bagada kisnong ke yang bergalong kumni ke bergalong kijing Tơ dia ai cái thập ti sabha bale yang ban ai cái thập ti ke jam menta kade ke por ke ba ke pang tam ke bang nyok ban bam ya ba kek ha cái dap sis pa snem sabha pen to ya male jadi pen ya ai kek ya to yang itu kena mikmat jadi so kumlei sibon badu meralbon sim ibadi Uba Miril Bonds im Emily kanong po ula peno jingerap arlak tingka na kapalapisa Emily scheme siya kasnong kamar ban penbhay kedor parhot. Ula ay rusan pawajar tingka ban kersyan ni jinglut jingsep hag jing lekmen silver jubilee jong kani kasnong. Ya kini kijingerap ba uba Miril Bond ula ay la sakhi do Joram Hansi rang basnong u David Hansi bat bongot kiriw rang ba. Ba Miril Bond la kintui kinong ilang bat kipat ba jong kani kasnong ban imsuk imsan bat kiway pat kijat ban riw kibadon hasenda jong ki ban roy ban par kasnong katha. Yuk kejat hakapor kaba pistang hakapor kaba pi penkret penkrum kador barsnong kelajuan ban ye kenduk kebalang kelajuan ban ye kenduk nakapor sakapor nagabenta gijing don kam apo jong kani kasnong ke jumpi isok kemen sibut babhiyo ye ginong trei kibakit kya Inong trei kiba im segi na kabanta kumno ban budin ban penting kena bagilat jingarap ide banwan apok ka senong ke jumpi urang ba senong jumpi uba Joram Hanse ubolong porlong ubayajan kumu MLA jumpi ubopi pila penjob ngijudon hasenda bat urang ba senong jumpi agi jing pensengap ye jing don kam kat balak kabor ngi persyang hiban yarab nagapor sakapor lagade ya kedor barsinong lagade ya kebalang rukum jo pilong kinong song sinong kibastat hijit kinong yalam kibasngaurit kinong yalam kibi ijengai apok kasinong bat nagaliang jo ngaru ngadap isok kemen sikade bau nong elam sinong jungpi ude ubriu bos ngeurit ubriu bala ban elam kabu ban ai kijingkit bok kiruyang na kabenta kebalang sinong hibaro kowe urang ba balang ya urang ba sinong jungpi ru kumju aga jingi tre rengkat aga jing penkre kijungpi na kabenta kan ke program kabanian kaban sedang naduk kani ke kat pra kat kendai terik ter aduk penala ban pergut ya ka haus nem ban wan namar kata ngasngeu bagade ke por ka babiang bangiyo ban ye kendu bat phi bangiyo ban wan ha kani ke sengi ban wan IT ya ki kat tu kat ni ki jing arab kum kadang mangini asno ketilang bat kani ke jing rakhe ke jumpi hagaju ke por agawai deiru bat ka dorbar sinong ke jumpi kabangi laju yarap hagi por ke beladep kebadan haini ibenta sakrum jong imene mo ne apo kabadang dei ban pendep ngasngo bagade ke por ka babiang banganio ban IT gi jing yarap jong hayapi hakane kesgi nang wa pinla ban penkre ban penbit penbiang hakane kestem bar sistem bat baha kesegi gejing penkut gejing penhap perda ya gejing rakhe gejung pri ya gejubili kan long ke internet kan long ke dapura kan long gejing kemen nak bata jumpi ginong sok sok aswa mungkin boy ban IT ya gini gejing arab ya pi sukwa ban ajing mut ya pi ginong sok sok ya bi aduk gerang ba kilom kami isam laru kumju kentai bat cenderang bat kini gihep kibarit
Ngasau day si kat day ya kejing keren kejong ikom Kristina mene. Ila ai kenuksa ka bahadam ban ka badaitam adu kata-kata. Capang kejing long jong kidikiu. Haga kedin kejong ubleiru. Karena keren capang gani. Capang kisau teli kejing tau kibarit tangba ibadon kabor kejing teli. Kidikiu gidei kiwei ni kita. Ibadon kejing teli. Sengowan pasyat jengmut api kidong song-song. Laduk girang ba kilong kemi kilong pa ikut samlaru. Kesenong kejong pi lagi di dorbar senong lade ka balang senong. Tolong kibaya teli kibaya long kawe. Kesenong kejong pi kepat de kepada hek tan hadu kata-kata. Tidak gede kesenong ke balong pedeng kejing hek. Nang suk punya teli. Nang la punya teli. Bat badai hirup punya teli. Ladang ia pat, ia perang, ia safret. Ladang ia bisni. Ia wak kejat, iwe. Nginompoi sono-sono. Ngasau kemen pat bani i baga senong kamar. Kadai ka wei nagi senong kibaya teli. Kat kong kejeng i kejonga. Pipitip kamha bok senong. Kakong 16 aim General Secretary MPCC ringkat kinoilam jong geseng Kongres kelepen bena bala pediang da kejing kemen ke bakrau ya kejing wan penyeso uba Thailand lingkoi kum udkot jong kini keseng san hima. Uba Thailand udai umuk tiat. Kejing wan rung jong usya keseng Kongres kala aimen sim shikat day ikinong kitkam ke MPCC bat kitu ki baterai hagi District Block Kongres. Hadin belami kejingnya pra ha kekenhun Umroi Constituency Progressive Forum UCPF da kejing mi no uba MDCA Bandung sya keseng Kongres kipat ba kilangat ha kedum kelingo na kini ke constituency. Ka Kongres kelepen bena ban ai tiket yu ba MDCA ban yakun kini ke election MDC ban 1 na Umroi Constituency. La ban penken mau ban keliang ke Umroi Constituency Progressive Forum kalarai ban ailat yu ba MDCA ban yakun ha kini ke election kumukurtong shimet ringkat kejing kersyan lang uba George Bilingdo ba kinong kersyan jong u. Henry tang kendiat sengi na keliang uba MDCA mula syet kela penban plak da kabalit ban penyeso elade sya keseng Kongres. Haka kat nyo terik na keliang uba George ba kinong kersyan jong u kilalum kirki ikjingalang ban seyalau kertong shimet. Ha kini kejingalang larai ban penyeng do uba George Bilingdo na kalama Umroi Democratic Front UDF. Uba Albinus Lingdo MDC Berim ula do no eka tiket na kasing Kongres ubala don lang ha kini kejingalang bat ula rai ban kersyani uba George ha kini kekenti. Tidak bagi jisu bakrau yang boleh nak kita kejing lumlang juga iba juga mulai konsensi. Hamba nak liang jonga bat liang jongi. Ba Albinus Lingdo XMDC nilai kenduk lang bagi merjimut man belum pelang perlu nak kersyani jonga bagi jongi. Hang kebanginya perkat nak komentar kelawai jong umroi konsensi kepang nak komentar di election MDC arjan apusan. Hari ini kedua lang jong abad ni nilai merjimut mengi meleduk noi bertong melengi buat peniang independen nak kenhun umroi konsensi Progressive Forum nak liang kertong jungi bat ki katuk anengot ki perlok ki elit ban joinyo syak parti Kongres kebangi mihap jumut mandak liang jungi adeng Albinus Lingdo meleduk tiket nak parti Kongres pan ni ayo perkat lang bagi saindo temai ya kalau wei jungi pai ba apa umroi konsensi. Tidak kerja kedua lang jungi, entah kesengi, badak kerja yang menjur lang, jong arti kedua. Jong ino persian, ino MNC, badak yang jonga, badak yang jong banding Albinus, kelerai, badak penyang yang George Bilingdo, Emily Berim, melong kubu kertong MDC, arja pesan, nah kenhun independen, hari ni ke election pemerintah. Jadi ibu yang kerja kepat kepon yang baru perlok kebijuk persian yang hagi Islam kiberdep, bat baju kursian imedeng Albinus bagi sobaban ailem ketika mon jungki na komentar jonga ban komentar imedeng Albinus hak ni election ko menta kang mengilak menonra itu jong jinjo Bat da kitu ki kubor ngila poi shi ka bakut tat haduk pagi desiam biang kublai shibon.